Clear to CHIBAI ule October ni khatho chani ania khochin clear masapotila Meteorological Center Directorate of Science and Technology Aizoli na chinchia danin nimin piatlaidar thomachanga nimin klaidar thumkhen khan aizola khovo liber digrusom pakwa point palini in alum liber digrusom thum pakhat point pasari ania humidity nyam liber zasum kwa asan liber kwanga ani Voina Mizoram District Shang Kolomle Vodantur Aquadar.com Ashit Logdanin Kolasik District Asang Lam Digrusum Ni Pakwan Yam Lam Ni Niturin Daa Mami District Digrusum Tumle Somni Pakat Inkar Aizol District Letsampai District Asang Lam Digrusum Ni Pasari and Yam Lam Som Pasari Veve Niturin Adaa Serchi District Digrusum Ni Parukle Som Pasari Lunglei District Digrusum Ni Pasari Le Som Poko Inkar Longtai District Ni Lile Som Pariat Seha District Asang Lam Digrusum Ni Patuman Yam Lam Som Pariat Niturin Adaa Voinyan Chumatamanga District Chen Kata Ratam Vaklau Asurin Ani CHIBAI Relief Camp Peruko Ambro Hotel Lokir Hunturwa Manan Number Hunbituk Zo Nimin Kana Topa August Nisomni Pangale Nimin Inkara Chunko Somli Panhitsia Mizorama and Laulakir Home Department Atanga Tudon Danin Rulak Let Hun in Chadlim Khan Chunko Tumzo and Laukira Anwa Chunko Somni Pariat Lokirle in Karmasa Khan Chunko Sompakat and Lokirlea Tuna hian lokir do niya in soi chung ko thum anomekani tundin huna chuan an lokir hun tora ruah manahun atop tak awangin Mizoram Sarkar chuan ru laklet nga hi achaw sanfel to ni in Home Department thau tu tenan soya Sarkar lai puilamin thudang anron nei le chuan langai tua turani angante Tripura lam achanga thudon danin zertop ni khan North Tripura District Kanchanpur le Panisagar Subdivision Thulei to the Chuan Relief Camp Chan Pui the Pek Chin Chu Tho Chani October ni khatatanga ti top ani don thu aurin manginan puanga hemi awang hian Relief Camp pa te hian boruak aso sang leya Mizorama Kir dole do laute anin chen phok nia thudon ani bru chung ko tam tak chuan Subdivision pania SDM ten hena hian Mizorama an hodu thu asoya anming zialu antuma Kir do laute hian natakin an lo vauni asoi ania SDM Pisa Ankal Kunga Anlodang Lombok, July ni Thuma Delhi in Remna Ansiam na Mingzia Nan Veto Mizoram Bro Displaced People's Forum Shuai to Tele Hen Remna Dulava Polshan Mizoram Bro Displaced People's Coordination Committee Detsu Anin Epmeka MBDPF Shuai to Te Anwa Ringlayin MBDP CC Shuai to Tetsuan Mizorama Kirdu Tehi Andanga Anvaubok October ni khatatanga chanpuina andon ti to pani chuan lung oilok nalan tirnan kong dancha hialan tum thu MBDP CC te chuan an soya Kanchanpur SDM Aveda Nanda Baidia chuan an thutuk na siam chu thu to pani thule bru shwai tu ten boina an siam chuan khautaka en kolani angatia police lampo in ringin helai bela hian police tamjok tirlobel anni toni CHIBAI Relief Camp Bro vote nei te chuan Mizoram Assembly in Thlanna Mizoram angai vote an thlak don Election Commission of India chuan Mizoram Paul Shang du dan angin pro vote nei te chuan in Thlanna Mizoram chunga angai vote thlak durin thutluk na Siama Chief Electoral Officer PSB Sachang chuan Mizoram chunga an vote nei te an vote nei na polling station theva vote an thlak don nge abikin an puala polling station siam ani don ti chu langai tu arwa man siam ani don ati ningani electoral roll ennon Ti chua hian Relief Camp Bro vote enno na po ti chua ve ngalani a shia thechina Mami District vote nei bro sangriat zasari somsari pasarin oma mechia vote nei hi sangli zan hi somthum pariat ani a hachek assembly biala vote sangli zariat somriat pakhat dam pa biala zakwa somli panhile Mami biala sangli zakwa somnga palite ni Beirwal zo ani animin khan kaushan chen khachuan Beirwal Centenary Monument te hongin hunan mang Nimin ka kumin Beirwal thani nunong berania hemi Paul hian Presbyterian tual chung kaushan tena biek takin chonulama nule pani program an manga chonu inkoma hian inule pa choi moiro ti thupui zir ania zana Christian chung kani program man anilia Christian chung ko ti tur pathian ti thupui zir hobani a Beirwal program bi September ni khatatang khan mantan ni a September ni thum atangani ko chung khan ramthar hapta man ania September ni somle ni li chung khan kaushan Pat Zanchin Zirhole Ania September ni somni pangale ni somthum chogin Christian chung ko hapta man anile ani Beirwal hi sang khazakwa somperia June tha atanga mantan ni a sang khazakwa somni panga atagin September tha ane chin ani a sang khazakwa somni pasari atanga ni laizan thupui bule Beirwal thupui hi bukhata siamtan ania kumin hi Beirwal kum zana niya sang hi somprok sunat thurel
General Kwa Berwal Kumzana Shadring na Hlok Zo Kamandan Tur Siam Tia Alawrel To Chu Kaushan Shang Shanga Thataka Bozui Ani Mizoram Baptist Kaushan Point Kumtina Anaw Chin Angin Berwal Thuzir Chu Nizan Kharan Zo He Berwal Hi September ni Somhi Pakhazana Chanin Zirlai Som Chu Zan Soman Zira An Thuzir Thupuya Pathianam Ti Chu Chen Shang Shang Soma Chanin Mi Panga Reverend K. Lalbiak Enga Reverend B. Zirsam Liana Reverend Jesse Vanal Luaya Reverend P. Sira Ropuya Reverend L. Lal Som Liana Ten Anziakani Nizan Pathiani Zan Khan Anzir Zawat Huzir Pathiani Zinga Ero Chuan Berwal Thupuy Omsa Manga Sermon Ngai Thakani Atwal Chung Kaushantina Zirni in Thuzir Bu Chiar Chuani Inwa Grupa in Chenin Soihauli Ani A Kaushan Tamzok Chuan Soihau Na Hi Zia Chuani in Zawai Shia Tura Chiar Chuale Vekani A Kaushan Chen Khat Chuan Kai Kim Loman Ten Siam Boka Kumin Berwal Hi Kumdang Song Ain Soihau Po Anwam Antilenia Shiat Ani Inruni Khan Deputy Speaker Puar Lerin Omatsuan Zembok North Branch Waime Committee Room Hong Deputy Speaker Chuan Thu Soin Zembok North Branch Waime Committee Room Hon Thei Tura Malatu Te Zongzong Hena Lom Thu Soya Momotam Takara ML Fund Manchang Kai Theya Omchu Lom Atibok Angel Choi Tu Ten Kantule Fatero Chunzel Thei Tur Thil An Ngai Tu Ama An La Chu Fak Atiboka Angel Te Chu Thopui Nuam Midang Te Dom Kang Tu Din Moi Poi Mo Chel Tu Te An Ni Ti Ine Soya Committee Room Chu Tangkai Takamana Ni Thei Nan Du Sakna Hlan Zembok North Branch Waime Committee Room Hi ML Fund Tangin Cheng Roi Ruk Seng Sakni In Adung Fit Somli Pali Awang Fit Somni Pakhatani A Vel Chunga Tanga Mi Chen Hem Ngai Ten Cheng Sing Khat Sang Kwa Vel Tho Khomin Waime Na Tlang Voi Nga Nei Ani Lom Thu Sena Deputy Speaker Hena Zembok North Waime Branch Chuan Cheng Sing Ni An Lan Ngal Bok Ani Hehuna Hiam Branch Waime Committee Member Waime Section OB MHEPOB MOPOB Zembok North Local Council Member Tele Midang Te Antel Inruni Sing Khan Mami Bazar Veng Indo Stadium Kota Final at Yang Limna Inzir Tir Ania Hemirwal Hian Mami Bazar Veng to Collable Lof Pai Launa Veng Litter Free Zone Apuan Ania Huni PhD Lalpek Moya District Urban Development Officer UDNPA Mamitin Kwaliani in Amanpui Kwalian PhD Lalpek Moy Chuan Bazar Veng to Mamit Kopui Chunga Amma Saber Tura Collable Lop Pai Omlop Na Veng Apuan Thei Ani Chu Lom Ati Thu Soin Bazar Veng Huam Chunga Dorka Restaurant Siam Le Bazar Ani Tin Inzwar Thin Tepo Amon Lovable Lop Pai Te Chu Hoi Hom Takable Lop Pai Na Ko Mo Tuni Turin Atsai UDNP able to mean Kopui Fine Elna Sang Hisom Pasari Achangin Nei Chan Ania Ama Sabira Mamit Kopuin Pakat Na Loman Anna Teju Kota Mi Puita Tora Ania Hundalo Omle Zel Turapo Final at Tiang Nimna Konga Chanda Zel Turin Mi Puipung Komte Asom Pusiram Din Zela President MJA Po in Thu Soin Final at Tiang Nimna Konga Ma Kanson Zela Kopui File at Tiang Nim Siam Tuni Turle Final Konga Midang Desertir Tuni Tei Turin Mitin Kan Poimo Ate Hehuna Hiam Bazar Veng Huam Chunga Kotlang Shuai Tu Tele Tomngai Pol Shang Shang Ayo Ten Thu Soin Anveng Baltanga Kalten Bazar Veng Huam Chung to Kolaya Bol Pai Lo Na Veng Aniti Shiat Saka Von Fai Pui Turin Angen Mamit Bazar Veng Hial Children's Sanitation Club Nein Ani Hian Hunrei To Takata Kolaya Bol Lo Tetifine Hatangan Nei China Hehuna Hian Children's Sanitation Club Te Haktur UDNP Epwat Sai Sak T-shirt Semngal Anibok Zirtomni Tlai Khan Chatlang Venga died Ram Chunga School Education Minister Puh Roluna Chuan Mizoram Board of School Education MBSE New Building Saknatur in Nungpuma Puma He Building Saknatur Sum Cheng Vaibel Chesom Hi New Economic Development Policy NEDP Atangarwamhan Ani MBSE New Building Saknatur Foundation Stone Laying Pual Hian MBSE Conference Hall in Khomba Sai Ania Kwalian School Education Minister Puh Roluna Chuan Mizoram Ti Mason Nan Kongtin Renga NEDP Chu Tangkai Takamania Abikin Health Le Education Sector Te Pei Chuan Nasatakin Masona Athento Ti Asoya Infrastructure Tharte Manrothar Office Bungrothar Tele Hamchat Athar Bot Sai De Chu Athok Tu Ti Phurna Anthe Na Ti Punsak Tum Le Mason Le Lianjok Thlentura Sorkar Malakna Ani Ate School Education Minister Puh Roluna Chuan School Education Enkol Chunga Thilin Thak Danglam Tele Lotlena Kong Tam Tak Amu Thu Soin Jung Ta Chu Athok Tu Te Inpek Na Tho Ho Na Thale In Lung Rwal Wang Ani Ti Asoya
Mizoram Masona tan education apoi mo zia shireng chunga tanda tharzel turin education sectora na thok zong zong te cha thusoi dudang MYC chairman Pu Joseph Lal himpuya chuan MYC manga sarkarin chalai te khovel zau sak zerin kong tin renga ma alameka MYC malak na kaltlangin chalai sang telin ezon nan mutoti asoi foundation stone unveiling ceremony hi MBSE controlling authority PS Third Ward Kimi Commissioner Secretary School Education in Akai Shuaya MBSE ayo hian MBSE chairman Pu F Lian Ming thangan thosoi report pusilal biak ngura EWS MSB nena changin MBSC nena changin ngai thakani report changalan dan chuan MBSC new building hi chongria ta sang ani dona he building a hian lir thei kali nei pa ngai somthum bor vele lir thei kan hi nei chi tam tham tak dina tur garage te conference hall mi za songa bor vel thutlen na te foi khatami som paruk phur thei elevator te mi som ni panga chut le na tur committee room le tuizem lian tham tak te siam tel ani don bok romandan chuan MBSC building thar hi alian laibira square meter zali sumriat point pasari panni azau ani donani Isole International English Language Testing System IELTS examination lotling takanayani Mizoram Youth Commission ne British Council de chuan meni somthum pakhat khan inrem na siamin MYC to Mizoram Town British Council hnuaya International English Language Testing System IELTS Examination Center atan inrem siam na nei aloni to a foreigner zerna sangjok chunjom tum tele na tho tum tetana ne ngai IELTS score hi British Council in abwa chai chin ani sarkar ne na tangdo na hetianga abwa chai hi northeast Mizoram hi omchunle masabirani Pu Joseph Lal himpuya chairman MYC chuan chalai te khovel zawang o ti thupui pakhatane ya aula kan serang takin Mizoram chalai te zinga India rampona le khazir du le na thok du te tana thir tu le poimo masa IELTS examination kan tual chu Mizoram nge kan chalai te nan exam theita hi alom om hle ani ate aizola IELTS examination na chantur hian MYC chuan mi somriat panga IELTS coaching class kalpuin heng mi te chau nilo mani exam in huam te tan po IELTS MYC coaching class kalpuin le Mizoram tan examination registration portal di theina om chun spotlight coaching academy saron veng aizola IELTS exam machondu te tan registration an local pui to atun tuma candidate te zinga atan per nursing zirzo to anne Inrini Chongno Khan MZP headquarters Champhai Shwai to the Chuan MJA Champhai District Press Club Press Conference Nein Champhai District Hospital Dr. Panhi Dabel Tura Sarkar Angen na Chungchang an Malak Zel Dan Turle Mizoram Sarkar Press Release Chungchang an Shilfia Champhai Tuthar Theder to the Ma MZP Shwai to the Chuan Champhai District Hospital Dr. Panhi Mitle Rule Thalam Thiam Dabel Tura Angen Me Katun Naya Mizoram Sarkar in Champhai District Hospital da Tur Mid Dr. Tel anga soichu chuichana ni nuwa sarkar in thiam na nei big doctor alak tura mit doctor atelo thule sarkar thu chwahi adik tok lo thun soya kongpui that tok lo wangle athui wangin Champhai district dam lo ta na aizol pan ahar satawangin mipui mamo ngoi doctor panhi da bel tura malak na tura duan lok te chu kalpui chunjom antum thun tarlang MZP ten malak na anei dan tur soin October ni khat hian Champhai khopui chunga zirna in sarkar pissa danan tumba ka kongzo hwai hotan tuma khopui chunga bank zongzong po ATM tel loving card tir antum donani tin mamo petu te ero hwantir lo ni se anti hemini October ni khat hian Champhai khopuya Dr. Niat kongzo nei tu ni in tho chen nia an malak nei omzia nei lo zel chuan total band nei chunzom an tum thu pho an tar langa Mizoram sarkarin an gen na ti hlotling lawa zirlai poi soi lo ten sarkar khutan tuar nei chuan MLA in thanlo tura vote thak lo turle and voters ID submit to ranger like khom sanga chuang ten intiam mingan zia thun soi Dr. Ngiat nor na hi MZP headquarters Champhai hnuai sub headquarters shang na lan khwang leng south khobung tung tlang le far content thopin heng khwat hian tho chan achagin zerna in sarkar pisa zong te khar vek ani don thu dontel ani September ni somni pasari khan PWD Minister Pulat Hanzara chuan abia chung Eden Thara Community Complex Building Thara Hong Eden Thara Community Complex saknana sumruam mani cheng noi zali somriat pakhat point panga pani ania January ni khat sangni som pasari khan saktan ani chongli sakni in floor area zaw zong bel khom hi square meters sang khajanga somni pariatani a badminton court
board games khelna room lir theida nana manthe ngal multipurpose hall office room panhi baka skill development room teda ani community complex saknan hian tundin huna ministry of dawn retakin chengroi zanhi somli pathum point pasari panhi monia state sarkarin adawlet na chengroi somni pasari point bial pariat peto bok NEDP changin community complex panatur kong hi chengroi sompanga point bial paruk sengin cheichat ani in Rinidileng Khan Mizoram People Forum Serchip District Board Sain East Lungtara 28 Shangturso Assembly Constituency Huam Chunga Constituency Forum Local Forum le Political Party tin Ayo 10 Thoona Thuthlung le Model Code of Conduct Anzir Hau Heguna Hian Shangturso Assembly Biala voters teming Zianabu electoral roll final roll to District Secretary in Constituency Shuai Tutin Hina Alan Ngala Shangturso Assembly Constituency Huam Chunga Constituency Forum le Local Forum te Political Party tin Ayo le NGO Shang te tan Thoona Thuthlung le Model Code of Conduct Zir Hau in East Lungdar Presbyterian Ocean Hola he hun hi ni in hun hi a chen ania hun khatna hi Reverend RT Lian thanga MPF Constituency Forum President le East Lungdar Bial to Pastor ne bokin akai shuai Reverend H Lal Ompuya President Serchip District MPF in Political Party Shang tele MPF te tho ho na thuthlung chungchang zirtirin shia thiam lo te zo ni le chana soi ho na hun man ani hun ni na hi Reverend Lal nun enga East Lungdar veng nun bial to pastor in kai shwain upake choi liana Vice President MPF Serchip District in Model Code of Conduct MCC chungchang zirtirin zo na le chana le soi ho na hun hlok taka man ani boka pungur thansang SDC le Master Trainer ne bok ne na tagin Systematic Voters Education and Electoral Participation SVEEP chungchang le in thana kai noya voters te shia tur poimo shang ngai thlakani baka in thana manro electronic voting machine le voters verified paper audit trial te rintlak ani se atake enchin na kalkhom te hian anei ngalbok hehuna hian Shangturso constituency huam chung East Lungdar le achevel khwa MPF local forum tin ayo te political party tin ayo te le VC le NGO ayo miza chuang antel thei Green Mizoram Network le PHA Swaj Bharat Mission Gramin Changkopin in Rinizing Khan Silai Mwala Zampui Mangalung Punthanga Zimmi de Chong China Huna Roadside Cleanliness Campaign and Nay Green Mizoram Network President Kuvi L. Shuai Zela Chuan Mizoram Environment Chezel Turven Chuan Paul Thil Tumlian Ber Ani Thusoya Bollo Dona Munhuna Pain Environment Ati Chia Thei Thusoin Zinvei Vak Vel Tele Dear Tekhal Tutetsu Dona Munhuna and Bollo Te Pai Mai Laudura Cha in Changthar Zok Te Chena Taka Mizoram Siam Turin Mipuite Asom PHA Iso Watson Division Executive Engineer Pulal Sangapo in Thusoin Mizoram Chu Ramchung State Somni Vel Pon in Tiar Omtolo no Ponzi ngami ani thusoya heming chetna thai chetuni tumlo turamani ma chewa chanlak ajol thusoin rampuma faina kong in elna a lomandong turzinga Mizoram po thantel ani thu sorkalai puye changin shiatir ani thusoibok program han chung hian he konga tlandir theite chu loti dingin final ama insertir na thusiak an lo sema hemnu hian kong tunga bolhote char fine an hatlang ngal Dr. K. Pachunga Nungle South Assembly Constituency Huam Chunga Lungrang Tlang Dunga Fang Nisomhi Pasarele Nisomhi Paria Chungka Nungle South Assembly Constituency Chunga Lungrang South Tlang Dung to MNF Party Atanga Abial Vilto Dr. K. Pachunga Treasurer MNF Sub Headquarters Lungle Bok Chuana Fanga Nisomhi Pasari Ningani Zanka Lungrang South MNF Zomthar Lungrang South Atang Te Rualung Le Upper Lungrang Achang Te in Mithar Zapali Congress Le BJP Atangin MNF Dr. K. Pachunga Hian Alom Luta Lom Luna Thusoitu Dr. K. Pachunga Chuanung Le Changa Kilometer Somnga Somruk Le Lek Lungrang Tangdung Kong Achiat M Wangi Nileng Deu Thua Tan Alangai Hi Apoin Aoi Omlo Zoka Por Supply La Chu Ache Maniti in Bialtana Atenema Ivenate Aswang to Avenate Amatlirte Atakati Hotlin Ani Taitnan Hatokor Haktir Turin Mipuite Asom Lomlu Ayo in Congress Block Treasurer Lun Pu Bang Lovan Tua Soibokani Dr. Elmer Soma, President NPYCC Isol West to Congress Block Shuai to the Kanan Ven Congress Unit Shuai to the Kanan Waimi Shuai to the Swan Kanan Thanwal in Sagbel Danturan and How Thanwal in Sagbel Natur he UDNP and Y Atanga NEDP Sumhanga Sakturani Akanan Thanwal in he Brigadier T Silo late ex-Chief Minister Isol West to Bial to MLA and Ilaya MLA Fund Tanga Sakni in Chengwa Elias Sak Ania Hemi Bakati Zaudantur he and Hawani Dr. Malat Swan Aminga Isan
apu thangri demalei tenen unaw ang mai lo thok ho chim brigadier ti sailowa bul lo tan to chu NEDP manga chunjom le ti changtlun ani theitu chulom amati thu soi kanan veng MHP president hovin kanan MHP building sakmek en ho ngalania MHP kanan veng ten hun sang sang atangin MHP building sakna hi anau dil to thinama se beidon nuwa Dr. Lelmel Soma malak puina zara Purnal Sapatlaw MP Rajya Sabha Fund Nuaisari Manga Sak Ani Theita Chulom Om Anti Thu Kanan Veng MHP President Pireni Chuan Asoi Bokani Honda Idemitsu Talent Search Sanhi Sompriya Chu Inrinikal Ta Khan Real Airfield Tanayani A Rider Somli Panhi Ten Trial Nain Result Chu Website Lama Puanzar Alni Ang Honda Company Le Ten Racing 10 MIZORAM Motor Sports Association kaltanga anbuat sai he selection round hian ngai ven a lo leya a chanchu an thanchua te company in Honda 10 Racing Academy Chenaya Shual Turin Analu Dona Motor 3 le sangzo kinal thengin an tan kong sia sakdon ani selection trial a hian bike pa ngai khalti ran ni lawa tlan chakle chaklo en ani lo boka Honda Navi gearless scooter khalti ran ni a an khaldan uluk taka entikin Shual Tlak ani le ni lo enfia ani a physical fitness le interview thlengin nei puyan ni Honda Idemitsu Talent Search hi India ram khopui tlem ti ani ani a Mizoram rider tak anom base seya selection round nga nana aizo dan manawagin Mizoram Motor Sports Association po anchunga anlom hle ADF Enwaya Ibok Zone Football Tournament voice somhe parukna chu inrinikal ta September le somhe pakot lai khan hwalngau hun football ground ta so felani a penalty shootout manga chakjok zone a hwalngau hun mi pale me che team te an champion veve me che final khel masak ania hun pa ngaya goal alut lova penalty shootout manga chakjok zone na hwalngau hun GSA 153 in Melria tan hi ami pu final a hwalngau hun GSA le Bernard FC Meldred in Machunin Hunpa Ngaya goal ni veve thunin anin ne to ka penalty shootout manga chakjok zonna hwalngau mun GSA te 5-3 bokinan chakami pain elna hian vanal huma Bernard FC Meldred chu best player khan ania goalie khungtu raw hing lova Ibok FC to top scorer ani mechia Lalfon Valley best player khan ani vebok mi patim champion 10 trophy le cheng sing khatan donga panhina trophy le cheng sanga andong bok mi team champion 10 trophy le cheng sang ru kandonga panhina trophy le cheng sang thumandong ani mi patim sompkwale mi team ruktel na Ibok Zone Football Tournament hi September ne somhe pali sanghi sompriat atanga kheltan ania final a pusila tlan thanga secretary MSSC chu khwaliani in Aizawl District Football Association Shuai to the point telpui final khwalian Mizoram State Sports Council Secretary Chuan Mizoram mai nilo India ram timhing chatu Mizo player tamber hi khopui mi te ani to lova thingtlang lamve kan ni a Mizoram in India khwap in elna liana medal kan lang za asomria jethi thingtlang lam mi te tho chua ania an tumruwa antai mak wangani ate mitai male tumru te tan hlotin na kongain hong renga hemi te hian an talent tak an hai chuak thina wena final khel player te hian tumru ne nen thei top chole Mizoram team thatak taka in mail kando be sereng don ani ti in afui bial to MLA puke as thanga sponsor tournament ta loman sum file trophy te asem ngal bokani Lucknow, Uttar Pradesh, sub-junior, junior, senior le masters in Elna unequipped classic powerlifting championship at Mizo powerlifter 10 gold panga silver medal pakhat bronze pakhat andongani hetiang hi an medal lakdan chuni Joseph Lalunmoya Ramthar Veng KG Somriat Pathum gold Abraham Lal Thaki Matlang Nuam KG Somkwa Pathum gold Jonathan Lal Biaklua Kolekon KG Zapanga gold Lal Mangai Sanga Saron Veng KG Zapanga junior gold P. Lal Chamliana Dung Lei Veng Lai KG Somhi gold Ramfan Moya Kolikon KG Somruk Paruk silver Lal Mwan Puya Tau Chung Ramthar Veng KG Somhi bronze He championship hi Asian Championships Philippines sa December tha ani turatang qualifying ani ngala gold medal late hi India ayo turin antling ngalani Piral Chamliana hian thalia World Championship Mongolia ngatura India team a atel don wangin national camp azomle ngalani Mizoram team hi manager Theophil Lalom Zwala national referee le coach Ngurthan Zav Sailo Thingsul Khiaten an Shuayani Civil Hospital Aizole Sinut Hospital Durtlang Voina Dr. Tutorte Sakya OPD Dr. Ruth Dalman Puile Dr. Vanal Deki Chutni Ania PMR Dr. Piming Thani Achuanga
cardio OPD ya Dr. Lonsi, Dr. Mary, Dr. Mangheti, Dr. Debite Antudon ani dental OPD le skin OPD ya po ain entir thei don bok no pang entir na Dr. Pichuan Kimi Dr. Chuan Kimi, Dr. Ro Chuanga, Dr. Vikas Kaushik te Antuanga, now ne na chung now sen buchip en na Dr. Doris El Sailole, Dr. Basante Antubokang, Medicine OPD ya Dr. Ro Chuama, Dr. Rinsanga, Dr. Ompuya, Dr. Lalun Tuangi, Dr. Lerwatpui te Chutni ani, IOPD ya Dr. Engming Liani, Dr. Lalbiak Tuangi te Chutni ania, ENT OPD ya Dr. Tanchung Nunga, Dr. Nun Luanga te chutni ani surgery OPD ya Dr. Thomas le Dr. Watfilate Antudona gynae OPD ya Dr. Gorbiak Veli le Dr. Lam Ruati te Antudona ortho OPD ya Dr. Konizo Mwani Dr. H Lalngak liana le Dr. H Lalngak liana ma ngakate chutni ani Sinut Hospital Dr. te chutdan tour Sinut Hospital Dortlang OPD hi bepop du tan phone number hi 2361222 ania Dr. John Mal Soma pediatric Dr. Wal Thankoma ENT Dr. Keral Watkima ENT Dr. Lal Thakime Darngon OBS and Gynae Dr. Lal Do Chugi OBS and Gynae Dr. Joseph Lal Machwana Medicine Dr. C Lal Mangai Zola Surgeon Dr. R Lal Rindiki I Dr. Mac Malsom Tuanga I te ani a Dr. Fraser's Clinic Achuturte Dr. Leram Engmoyi I Dr. R. Leram Mwana Sargent Ania Dr. Fraser's Clinic here Bepop Dutan phone number 0389 2310123 Khan Biak Pothe ani Millennium Center Clinic here phone number 9862365304 ania Dr. Samuel Sailo pediatric Tudona damlo kan hun hi jingdaruk achanga dar kwani in chuna dar sompani achanga dar khat inkar ani atlai dar thomachanga daruk inkar ani boka tin hospital bus timing hi hospital achangin jingdaruk lem somli panga dar kwa chonudar khale chanvele tlai dar li le achanviate a chuak thina nga kolikona changin Zingdar Riat, Zingdar Som, Chonudar Nile Chanve, Taidar Ngale Achanviate, Achwak Chindona, Pathiani Le Hospital Holiday, Hospital Tagin, Zingdar Sarile Achanve, Kulikona Tagin, Zingdar Riale Achanviate, Achwak Chinang. LPS 1 program tlang puida ruka hian chanchin tharon puan chwa ani angada sari health tips huna anti tobacco day pual interview aron chwa kang. Vanchamadar Somachang Hian Government Shambana College Golden Hall National Voluntary Blood Donation Day Man Anidona Dr. Rosama Mission Director National Health Mission Health and Family Welfare Department in Kualiani in Manpuyang Voinhian Chief Minister Pulatan Hall at Swan Rain Garden and Municipal Scheme Le Chief Minister NLUP Special Package Medical Care Ahongdon Ani Voinhian Health Minister Pulat Hanzaran Chengwai Zari Somsare Panga Point Panhiparia Chenga Sakcha West Community Hall Ahongang Pordin Hun Nizan kan man tam lai ber dar ngalim somli panga kan megawatt somriat point panga pali kan manga kan man tem lai ber tokin dar ni le chanve khan megawatt somthom paruk point bial panga kan manga local generation atanga kan hu report kan lak theite chu tuirial nip ko tagin megawatt som pakwa point bial pasari serloi bi tagin megawatt li kawa tagin megawatt khat point pani mai jam tuwa megawatt bial point pasari khoiwa megawatt bial point pasari panga kan huwa tihan to chunga tanga kan hu hi avain megawatt som he paruk point pathum panga ni a phailam atagin por kan hu cha chimlam chom tu transformer lian khoiwa ami pakhat jok ala thatlo wagin lo chading siam ani nizandar somle mi som panga khan engan pekim theya hengbak chu har satna report don ani lavani ni som hi pakwai ringni le ni som thum pathiani inkar chunga borkola asamatang LPG laulut supply movement reporting office firing te in report te eyes also than Indian chopper cylinders at home misofet cylinders at home paruk vine kunga cylinders at home zoram Indian cylinders at home tenzol grace Indian chakpakha cylinders at home paruk serchip SK Indian chakpakha cylinders at home paruk bullet gwati tumwal khang chakparuk ani khati zong kha tokin chibai mizoram huna kanthuron puan chwa theite ani e